Pa kao i uvek divno se osjećam u Republici Srpskoj i u vašem divnom gradu, a ovo je period novogodišnjih i božićnih praznika, nekako period vezan za porodična okupljanja, vreme darivanja i ja mislim da su najlepši trenuci koje provedemo sa decom i njihovi osmesi i radost, pogotovo onako vezano za to novogodišnje darivanje i poklono, mislim da je neprocenjivo i upravo je to nešto, ja mislim, što bi trebali mi da se prisetimo kako smo se osjećali kao deca i da vratimo i takav način i ponašanja i uživanja u tim sitnim malim radostima. Tako da sam beskrajno srećna što smo danas sa ovim mališanima u Banja Luci i želela bih da čestitam svoj deci, svim roditeljima i svim građanima Republike Srpske sretne novogodišnje i božićne praznike, da im pre svega poželim dobro zdravlje, mnogo osmeha, radosti i sloge.